I did.
Evo zašto imam ja problem. Ovaj i ovaj. Kupljen u Vojvodini, naručen preko interneta u Vojvodini. Ovo je široko za Fergusona. Oko koga zakrenju lance, jedan i drugi lanac, ono zakačuje za gume, srećom zakačuje lanac, zakačuje ovo bilo problem, srećom lanac. Ovo treba da se seče i negdje ovdje, oseći i negdje ovdje zavariti. Tako ovaj oseći i negdje ovdje zavariti, da bude uže. Ovo je mnogo široko za Fergusona. Naše su njive usitnjene, nisu vojvođanske. A iz Čeneja je valjak. Znači, samo ovo oseći i skupiti malo ovdje negdje zavariti. Da ne bi imalo problema sa lancem i lancem. Valjak dobar, prva liga. Ima veliku širinu, to je dobro. Evo kažem kako zakačujemo. Ide nazad, evo. Gledaj tamo. Znači samo ovo da se sredi, da bude uže, od ovoga uže. To je samo problem, kako inače valjak, prva liga, 3 metra i nešto je širina. Gaza nije napunjena, ima dovoljno težine, idemo završiti.